وکیلان محترم، عملهای دهشتناک تروریستی раис ҷумҳур раҳмон дар паёми солонаи худ ба парлумони кишвар ба зарурати пурзӯр намудани қонунҳо дар мубориза бо терроризм ва экстремизми динӣ қайд намуд. Ба гуфтаи раҳмон, пурзӯршавии мубориза алайҳи ҳаракатҳои гуногуни исломӣ бо ҳодисаҳои моҳи ноябр шуда гузашта вобаста аст. چنان که شما خبر دارید چندی از اعضای یکی از گروه‌های سازمان تروریستی دولت به نام اسلامی به دیدبانگاه قشون‌های سرحدی هجوم کرده دست به قتل سربازان زدند. از این لحاظ ساختار و مقامات مربوطه را ضرور است که در راه تشویق و ترغیب تندگرایی دینی صدیق استوار گذاشته جوانان را به هوشیاری و زیرکی هدایت کنند و آنها را در روی صداقت به خلق و وطن و احترام به ارزش‌های عمومی انسانی تربیت نمایند. инчунин раҳмон ба мақомотҳои дахлдор фармуд, ки қонунеро дар бораи мубориза алайҳи терроризм дар шакли нав таҳия ва пешниҳод бикунанд. انسانیت در سیمای تروریسم بین المللی با دشمنی بیرحم و شفقت و مکار روبرو آمده است که تمام معیارهای اخلاقی و ارزش‌های عمومی انسانی را پایمال کرده برای رسیدن به هدف‌های خود از یگان وحشانیت رو نمی‌گردانند. سازمان‌های تروریستی با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و برای تفسیر غرضناک سرچشمه‌های دینی در مفکوره جوانان کم تجربه و ناآگاه غایه‌های تندگرایی را جای کرده آنها را به قتل و کشتار، برهم زدن امنیت و ثبات و آرامی در مملکت‌های گوناگون تشویق می‌نمایند. جوانان را به هوشیاری و زیرکی هدایت کنند. мушоҳидон қайд мекунанд, ки бо баҳонаи мубориза алайҳи гӯё терроризм дар Тоҷикистон барномаи оиди тозакунии ҳамаи намуди зуҳуроти исломӣ ба режим табеъ намуда амалӣ гардонида мешавад. ёдрас мекунем, ки шаби 5 ба 6 ноябр дар дидбонгоҳи сарҳадии рақами 4 Ишқобод ҳамла карда шуд. иттилои расмӣ аз тарафи мақомоти қудратӣ дода шуда дар мушоҳидон ва сокинони кишвар шубҳаҳоро ба миён овард. зимнан маълумоти расмӣ якчанд маротиба бо маълумотҳои шубҳаовар пур карда мешуд, ки боз ҳам шубҳаҳоро афзоиш медод. баъзе аз коршиносон иброз намуданд, ки дар қазияи мазкур хадамотҳои махсус даст доранд. ҳодиса 9 нафар мард, 11 нафар зан ва 13 ноболиғ аз 4 то 15 сола сокинони вилояти Суғ фаъолият ва иштирок намуданд. масалан, коршиноси маъруф Оиди Осиёи Миёна Аркадий Дубнов дар шарҳи ба хабарнигори Московский Комсомолец додааш чунин гуфт: маълумоте ки аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод шудааст, ки гӯё ҳамлаи мазкур аз тарафи террористони давлати исломӣ карда шудааст, аз ҳақиқат дур мебошад. якум, дар тамоми бадиҳо душанбе ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ва давлати исломиро айбдор месозад. дуюм, дар навор мушоҳида кардан мумкин аст, ки дастҳои ҳамлагарон баста аст. ҳамаи ин ба қаллобӣ далолат мекунад, гуфт коршинос. Относиться к этому как к абсолютно, я бы сказал, неграмотному, непрофессиональному, не очень умному выступлению.